Da li vam je dosadilo to da jedan te isti podatak zapisujete na 1000 papira i na 1000 mesta? Od pisanja najave do komunikacije sa organizatorom putovanja, do pravljenja ugovora, vaučera, aviokarti, donošenja u CIS i tako dalje i tako dalje. Turizam je postao jedno mučenje, jedna stvar koja je prepuna administracije, a ne ono što smo se svi nadali u početku putovanja. Ja vam predstavljam rešenje za sve to. To je turistička aplikacija, odnosno aplikacija koja se zove Turist Agent. Turist Agent ili Pilence, kako je njegov logo, rešava sve probleme od najave pa sve do unošenja u CIS i fiskalni kasa. Ono što ta aplikacija radi i objedinjuje je neverovatno. Znači, samo jednom unesemo ime i prezime na početku, kao što je, na primjer, najava, ukoliko nismo organizatori, a ili ukoliko smo organizatori, samo jednom ukucamo podatak u tu aplikaciju, ona rešava sve. Nakon toga tu možemo da unosimo i uplate, to možemo da unosimo i fiskalne račune, da generišemo ugovor putovanja, isti ugovor putovanja da stavljamo u knjigu evidencije koja je potpuno digitalna. Nakon toga možemo da unosimo u CIS, državni sistem e-turiste, nakon toga možemo da izdamo fiskalni račun. Sve, ama baš sve je pokriveno ovom aplikacijom. Tako da želimo da vratimo putovanje turizmu, da se više mi ne bakćemo sa svim tim papirima. Znam da ih mrzite, ja sam turistički agent i ja ih mrzim. Zato vas pozivam da pokušate, da vidite šta imate to zajedničko sa ovom aplikacijom, jer je to potpuno besplatno. Znači, vidite to na sajtu www.turistagent.com, vidjet ćete Pilence i probajte besplatno potpuno kako ta aplikacija radi i siguran sam da više nikada se nećete vratiti na ono što je bilo pre. To su sveske Excel tabele, tako dalje i tako dalje. Tako da za 30 minuta, koje je možda pre trebalo da završite administrativno jedno putovanje, sad vam neće trebati ni 3 minuta. Tako da opet koristite Turist Agent aplikaciju. Više informacija tu možete naći na sajtu www.turistagent.com. Vidimo se.